in mono kai me mar yelu bidam ki wai mero unyum ko bir jam pingo the same way maka yin cham yin nyoy ne pingo kai cham yin pingo pe yelu dam the way kai me yelu dam ni mir loy mir yelu dam mir boy dam mir gozin ka vi mer drug addict jay yi mar jay gi dam ti jom kana ka po mar jay pe jom ka po nyam mira ka du kar mira do doge the whole day do pe ga cham ka nyam so pe ko addicted ta bir mo nok no tunya mir ta mir tira ma nok mata get gi mo lebi ka ko yua gi mo ko kin jalwe why are you addicted huh what did you go to tell me get pain bir mo nok ko yila yel mir chom mat jayo mir at least mat ko no triko mat ko no ko mat ko moy ken mir ko no mare ka kume dong eru di jabe lu funya mo ken ka po marta be agonya ka po mar ko be pero chungwa nyim do tem addicted very bad mana yang full pabilo ko nani ro siya bilo be boy ki wajo ni wow ki maro be tian lo ade me achel ini maro ko bi gweru yom chuin mo ni me ti gwere mi ario ni maro ko me passing time me ro ki sayan wajo mi ade ni maro ko just to fit in the group no be gen men mat ko kan in ke ni be ma be maro ci do bi be do ngero mo ko ni bi be pe group be men gën wel da mar so antina ti tiang do ko ma ti mana ka yang fu pa mar ko be fu pa bir ko bangyo kera test ba ko ti ko la ni ja mar be ko ma mar be ko anian git ma mero ter ke gidam wiyo ber ko bar wiyo ber ko wir te lewa de ben dual leo so anian ke ta ko ter wan ko de no dok lok do ga peche men ko men so tina bino ka wacho bot boys ko en mayin imar chon cha ma ke mar ko ma ke dang e yo ki tim go ha ko nga yinde I winyo do ma ki chen dinger ma do te bino do pian meo dong pere kur ko ma ne ma ke mar ke vuro ke de yo ni dong pere ma mar ke lai ke ko ki konye ko mi dong pere so in limit pa ko ni ti kwere mo mar chupa chiel chupa rio nyo chupa di there are some people ma ki do mat ko cha ngo gak en pe ber bin nyang ne me nyo po me those are people ma don't be addicted to con chu diku no mi do mat con chu diku mi tim no en me jwa la ke con now ka don con te dar ku men jai don con cocaine don con gilman ke ker telepi don con mera don con I want to dwell on Jimmy mo no kwa jai mera kono cocaine ki gilman mo ker telepi I've seen ngat mati addicted ki jai mun wen ngeo jale ka pa mar jai no pe ngeo gino mo biru mena ta ma ki ker ka lu po wa cham pe cham ka pa mar jai mun ngeo le diete no addicted being addicted is very bad now machalo dana romo be tiki ko la tien ne no gangu tu tiki ko la diete ne gangu tu tiki kuri foi dano ne gangu kontie igulu siti kan ti for good inoya ki yabo ti kal kono inoya kache kiloni the Raps Foundation maka ngero be ti addicted ki mato ta mato ko mato jai wati ate dong tie bado no ngai wo ki gang mare be te kache kuja ki counseling yin ki mi treatment and may duguni no at least mindset ma mi go loke giti no ya kache kiloni the Raps Foundation konyo joma ti addicted ki ko ki jai mato ta ke nga gini kidong konyo ka dong in ki tiyo konyi ki kunu ki teri dong ki fonyo koy bon ki fonyo yopo goy bar fale gi guru baw gi geru gi teaching ma pari mera e the Raps Foundation